Vuin Chumha Khan Public Health Engineering Department Scholarship Watson Division Toesak Plastic Waste Resource Management Center Thingdol chu Dr. S.L. Thangliana Deputy Commissioner in Hawan Engineer S.L. CM Liana Senior EE chuan ehuni akai roi ani Plastic welding machine and district of Masapil. Le Mizoram Apo, Masania, he solid waste management tana, Tankai tak, and Sevela plastic polythene, the verde. There come a Tankai takan, Tla, Turania. He made on Poimo Takane, and district Rampum Tan from Mizoram Puntan from Tla. Tankai takan, lot takin. Dr. H. Lalthang chuan plastic chu thil tangkai tak ni si manzo nuwa som bol thatlo chuan thil nok sak ber ang hiala chal thei ni boxi ani thutar langin hetianga mumal taka som bol theina tur mun Plastic Waste Resource Management Center thingdola hon theya bo se ani chu lo mati thua soi ani plastic bol lo ti tlem tura mitinin kanjong ngai Dr. H. Lalthang chuan tar langin chung te chu plastic atanga siam thil man tlem man non thei man non zel le thil dang tangkai tak siam chuana na som bol te ani thu asoya thil tangkai siam chu le na na man ro poi mo tak chu Plastic Waste Resource Management Center hi ani thu asoi bokani plastic in khovel leilung le tui fin riat anu cha te thlenga hongna satchia ta langin uluk taka plastic song bol ani theina sarkar lai pui point sang ni som pa Solid Waste Management Act atwana khan bol ho tang jinga plastic clear shandan tur atel thu asoya Mizoram apo sa ni som poko atang khan hetiang zulje dan siam ani thu le he dan toya hian plastic micron somnga aya pan man phal ani lo thu asoi pokani Scholarship DC chuan PhD Department toya Plastic Resource Management Center kontak chu Scholarship District Pumtan Plastic bol som bol konga ataka man tangkai ani theina le midang te zirtir tu ni tlak ain kolsui ani nge theina turin du sakna ala ngal bok ani hun kai hroi tu engineer SL CM liana senior EE chuan plastic nom nok le plastic bottle te chu som bol hau tak tak hal ral don puah borok thiang him lo siam tu ani awangin man non le tura som bol na mun athon atul thu asoya omzenei taka Plastic Resource Management Center Belling machine anem ani hian sot le zualin asong bol na tur muna thon thak zung athei to tur thu atar lang ani Plastic Resource Management Center thingtol hi SPMG noya cheng noi som anga sakni in plastic baling machine le baling machine puna tur RCC building te awma nisom ni September sa ni som hi saktan ni in nisom pasari March sa ni som ni pakat khan sakso ani plastic nem na khol plastic baling machine hi nisom pasari July sa ni som ni pakat khan to thling taka enchin na nei ani to ani engineer lompuya so thai SDO tarlan thanin Plastic Waste Resource Management Center plastic baling machine hian plastic bottle la khom te chuton som thum aridin anor tom thaya bel khata plastic bottle zar atanga zar somnga bor bel zel omin takar khata bel siam chua thei ani thua soyani voin Plastic Waste Resource Management Center thingdol honna hian pu geson pangal riat puya dudo pu mingthan zuala DIPRO PhD Department Scholarship Watson Division of tu tele thingdol khotlang shroi tu te antela pu ar lal mok liana JE PhD Department chuan long thu soina hun mangpok ani